Civil per informar que des del novembre de 2016 ja sospitaven que el Chicle era l'autor de l'homicidi de Diana Quer i que al novembre de l'any passat en van tenir la certesa, però que els faltaven proves i estaven treballant també en redactar informes per presentar-los al jutge, que havia arxivat la causa en considerar que no li havien aportat indicis suficients. Lo que hicimos fue asustarle, que él viera que alguien le seguía. L'ensurt se'l van portar una noia de Boido el dia de Nadal. Cuando analizamos, digamos, la casuística delincuencial de la zona, no había nada más que podía haber sido él, con lo cual no pensábamos que él volviera a reincidir, no lo pensábamos. Ella lo relata que va caminando con su móvil, manipulándolo, de repente una persona la aborda, lo primero que le dice, dame el móvil, dame el móvil, dame el móvil. La llega a introducir al maletero, no consigue que meta la pierna. En ese momento ya ve que se acercan dos personas y ya empieza a gritar muy fuerte pidiendo auxilio, el Chicle se asusta, se mete en el coche, ella se baja i el Chicle se va. La noia els aporta informació del cotxe i dades concretes de la matrícula, del modus operandi de l'agressor, de com l'ataca, què li diu, què li fa, i també un àudio que va enviar per WhatsApp durant l'agressió. Els comandaments de la Guàrdia Civil qualifiquen textualment el Chicle com un criminal molt avisat.